igitondo cyiza kuri mwebwe inshuti zacu mudahwema kubana natwe hano kuri Kigali Line Update. Ndabashimira n'ukuri mbikuye ku mutima kuko turi kwaguka mu buryo bushimishije cyane. Imana ikomeze ibaha umugisha mwinshi kuko narababwiye ngo inkunga ikomeye yo kudutera ni ukudukurikira ariko mwakoze subscribe kuko nibwo tugira imbaraga, nizo mbaraga zacu kubona mwiyongera. Uko bwije nuko bukeye muriyongera pe urwego rushimishije. Rero Imana ibaha umugisha. Natwe rero turi hano nta n'umunsi n'umwe ubudasa dufite hano kuri Kigali Update, nuko nta munsi n'umwe inshuti zacu cyangwa abadukurikira muzigera mubura amakuru. Kandi ntabwo turi abantu bagenda ngo baterura ibintu biboneye batura aho ngaho. Turi abantu tubaha amakuru yizewe kandi azi igihe, apana ya makuru yabaye imiranzi. Rero murakoze Imana nakantu nenshijemo ko kubashimira. Urumva badakwiriye gushimirwa. Nukuri Imana ibahe umugisha kandi ijye yagura imbago zanyu, ibaho umugisha, ibaha amafaranga kuko kugira ngo dukurikire nuko muba mufite internet, kandi udafite amafaranga ntabwo wabona internet. Imana rero ikomeze ibaha umugisha. Ntabarambiye rero uyu munsi tugiye kuganira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arimo abantu Amerika yafatiye ambarga. Ntabwo ari ambargo, sorry. Ambargo ari abantu nyine Amerika yafatiye ibihano, reka mvuge gutyo nibwo ntari buvuge nabi. Harimo Wiringoma wamutubwira muri makeya. Wiringoma muri make ni umukongomani uturuka iriya za Nimbari Shamba, Nimbari Katanga, bimeze gutyo. Bakatanga ba Lubumbashi. Za Lubumbashi yongiyo. Wifatanyije n'umutwe witwara igisirikare cya M23. Akaba ari umuvugizi w'ishami ry'igisirikare. Niwe wazanye kariya gaterme ko abasirikare ba Kongo bakunda ya sport yo kwiruka. Alright. Ubwo rero turamusobanukiye Wiringoma ko ari umuvugizi w'igisirikare mu gisata cy'igisirikare cya M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatanu zatangaje ko zafatiye ibihano abantu batandukanye bo hirya no hino, ntago ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa. Hirya no hino ku isi barimo umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa M23 Major Wiringoma. Amerika yemeje ibi bihano biciye mu itangazo ryasohowe n'ishami ryayo rishinzwe iby'imari. Tukiri aho ngaho nukuvuga ngo Wiringoma bamufashe kunda cyane, afashe kofi. Yes, bafashe kofi. Umva babicishije mu iyo ari ibihano biba bitandukanye. Iyo ari ibihano bijyanye n'ibintu by'igisirikare, ibintu byo kugura intwaro, ibintu byo bintu by'igisirikare by'amatraining, iki biza ibihano biza bituruka mu gisata cy'ibintu by'igisirikare. Ariko ibi bihano ni ibihano biri economic. Bije mu gisata kirebana n'ibintu by'imari. Mubo Amerika yatangaje ko yafatiye ibihano harimo abanyekongo n'abafite aho bahuriye n'iki gihugu babarirwa muri 4. Muri abo 4 rero uyu munsi turaba nyine muri abari abo muri Kongo cyane. Muri abo 4 bashinjwa kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu mitwe yitwaje intwaro babereyemo abayobozi. Abo barimo Major Wiringoma nyine usanzwe ari umuvugizi w'umutwe wa M23, William Yakutumba washinze akaba anayobora umutwe wa Mai Mai Yakutumba, na Colonel Michel Rukunda alias Makanika uyobora umutwe w'abanyamurenge watwirwaneho. Nko kuri Wiringoma, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko M23 abereye umuvugizi yagiye ikora ibikorwa byinshi bihonyora uburenganzira bwa muntu, birimo ubwicanyi, ibitero ndetse no gukorera abasivile ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo bintu bantu nibabyumve nabi.
nibumve nko ari Willy Ngoma wabikoze. Willy Ngoma ari mu bayobozi bahagarariye uwo mutwe wa M23 akaba umuvugizi wayo. Bari abenshi ntabwo bajya kuri tele. Yego bariya bari muri office. Rero iyo bagiye guhana abantu bakoze ibyo byaha bahana babandi bo hejuru. Ntabwo bajya kuhana ngo M23 ntabwo bazi bari basirikare bose babazi abantu bo hejuru. Willy Ngoma niwe ubavugira. Urumva ni ubavugira nimba abaturage bavuze ngo babafashe ku ngufu Willy Ngoma niwe ujya ku maradio akavuga ngo oya murabeshye murabeshye ubundi byageze gutya na gutya. Ni nawe mubona kuri Twitter kenshi niwe mubona na Twitter kuri kenshi niwe bigenda gutya. None mpamvu ari we batunga urutoki niwe bafatiye ambargo. Kuko abayobozi iyo abaye ikosa niyo bagomba kuhana cyangwa kugarura mu nzira abantu babo bari yongiye mu mashamba. Muri ibi bikorwa harimo ubwicanyi M23 ishinjwa gukorera mu gace ka Gishishe kwa 22 Ukuboza 2022. Ni ubwicanyi buvuga ko bwiciwemo abarenga 100, imitungo y'abaturage irasahurwa naho abagore n'abakobwa basambanywa ku ngufu. Aho Gishishe rero aho Gishishe abaturage abantu babyutse mu gitondo basanga village yose abantu bashize ni intumbi gusa. Tekereza ntabwo guverinoma ya Kongo ikavuga ko ari M23 ikavuga ko ari interahamwe kandi ubwo bwicanyi Kongo yanditseho n'igitabo bakitse igitabo cy'umweru livre blanche batondakanya ibirego ukuntu ibyo ngibyo bintu byabaye amatemwanyaje agaragaza ko ari M23 yabikoze. M23 nayo yakoze iperereza bazanye abantu bakora iperereza hariya urumva nabo batangaza ko atari M23 ariko urumva ni ibyo ngibyo bari bashingiyeho kugira ngo bahane Willy Ngoma. Biriya sukuvuga ko ubwo bahita bamufata bakamushiramo bakamukatiraho iyo bamufashe baraburana M23 ikazana ibimenyetso bigaragaza ko atari bo barababeshera. Kongo nayo ikazana ibindi bimenyetso ibereka ko so ashobora gutsinda cyangwa gatsinda. Yes, nuko biba bimeze. Yego. Muri abo rero hari nabandi ntagara ari abo ngabo b'abanyekongo gusa, abandi bahamwe barimo umunya-Uganda. Yego, harimo umunya-Uganda ushinzwe amagereza. Ashinzwe amagereza, bari kuvuga ngo kuva afata ubwo buyobozi ngo abantu barahohoterwa cyane mu magereza. Yego. Yego kumana none subu harya ubwo iyo bamufatiye gutyo ubwo ni imitungo ye baba bafatiriye cyangwa amafaranga ari kuri banki baba bafatira imitungo nimba afite imitungo yiwe muri ibyo bihugu barabifatira nimba afite amafaranga bakurubona abayobozi benshi bakunda kubika amafaranga ahantu henshi bakayafatirana bakamushiraho embargo yo gusohoka mu gihugu urumva ari ibihugu wenda biba bikorana n'ibyo bihugu bya embargo adashobora gukandagiramo ashaka kujya bakahita bamufata ashaka kujya bakamufata gutyo. Ibihano Amerika yafatiye bari abantu birimo gufatira imitungo baba bayifitemo. Niba Willy Ngoma n'urugero afiteyo nk'inzu ubwo tayari iyo yafashwe. Ikindi bakaba batemerewe koherezayo amafaranga cyangwa ukandagirayo. Ubwo Willy Ngoma byo gukora amatransferi y'amafaranga cyangwa abantu bayamuherereze bari iyo ngiyo ntago byamukunda keretse akoresheje nk'izina rya madamu we cyangwa mushiki we cyangwa abandi bantu bamwegereye hafi. Ikindi ntiyemerewe gukandagirayo. Yego. Kwakubura avuga ati ngiye muri Amerika uriya we rwose ntago byakunda. Ariko ndatekereza ko bari abagabo bajya gukora biriya bintu ibyo bintu byose bazi ko bigomba kuba. Izo riske zose baba bamaze kuzemera kuzakira ko biriya bintu bizabaho. Baba bazi yuko twingiye mu ishyamba bazadufata nk'inyeshyamba nta ikizere ntago bazatwiza bazatangira kutwizera
twabaye natwe yes twageze ku ntego yacu baba babizi kandi abantu bafatiye embargo ntabwo ari bariya gusa buriya Amerika yafatiye embargo abantu benshi n'abantu benshi bafatiye embargo iki gihe bafatiye n'umwana wahoze ari umuperezida wa Centrafrique papa we yitwaga Bozizi nawe yitwa Bozizi ariko basanze nawe yagiye mu nyeshyamba zirwanya iyo guverinoma ya Centrafrique bafatira n'undi mu Tanzania nawe ibintu bisekeje ni umutanzania ariko ari mu mutwe urwanya Uganda ni wa mutwe uba muri Congo ADF hanyuma se urwanya Uganda kandi ni umuyobozi wungirije yungukira he shakeretse mufashe ukamubaza yego komana ngaho yumvira umuntu si umunyagihugu ararwanya igihugu keretse ama interview cyangwa wabona ari amasano wabona ari ukuntu arahana hurira na Uganda wenda ntawamenye ni wuzi ukuri kwe mu mutwe w'abantu habamo ibintu byinshi keretse ama interview nkamubaza ati ni kubera iki uri mu Tanzania ukaba wataka igihugu kitari icyawe ariko se birashoboka nose Tshisekedi ibintu byose avuga abatunga urutoki u Rwanda Tshisekedi uriya we sinzi aya matora ntago mbashaka kubivugaho bavuga amagambo sinzi ukuntu abameze umwe ngo aramutse atsinze mu minsi 2 azafata u Rwanda ukibaza nimba u Rwanda nta kantu bajya gutoragura hariya bigacanga n'umuturage uhita wumva ko niyumve ko uwo muntu ibyo ari kuvuga bidashoboka basaza ukumva Tshisekedi nawe amagambo ari kuvuga mu kwiyamamaza kwe nukuvuga umuntu ari kuvuga ati nzubaka ibitaro ariko ngo ntabwo ari we ari kuvuga murebe umuntu wese uri kwiyamamaza atavuga u Rwanda nabi umenye ko ngo ntabwo ari umukongomani donc ni ikibazo mu burwayi afite agire iterambere sinzi nimba bahahamuwe n'iki oya ari igihe umuntu agira urwango muri we kandi Tshisekedi nyine akomeza atunga urutoki u Rwanda avuga ko ari M23 ari u Rwanda niyo mpamvu nyine aba yumva yakomeza kuko uzumve niyo agiye mu mahanga u Rwanda niyo turufuye akirirwa avuga perezida wa Repubulika ibintu nk'ibyo ariko nyine nta kundi ntabwo wagenda mubwira ngo ibintu uvuga ntabwo ari byo n'umuntu mukuru ngayo nguko rero inshuti zacu reka dusoreze ahangaha muri makeya ibintu rero twababwiraga nuko Majoro Wiringoma uhagarariye umuvugizi wa M23 yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bihano rero nuko bafashe ikofiye bari kuyishira mu kaga ikofiye rwose ibintu imitungo yafite hari yafatiriwe niba ari yafite ibindi amafaranga afite kuri banki ubwo nta burenganzira yafiteho ngayo nguko rero ariko ntago ari we gusa harimo n'abandi nuko ari we twibanzeho uyu munsi reka rero ducumbikira aha uyu munsi ni ku cyumweru reka tujye kwiyambaza Rugira nizere ko namwe mwabashije